Hello, Konyak News Palan, Jehonalan, Nyahanalan, ane Simyu Simpalan. Noman moilan de adoba ujing YouTube channel. Konyak News Channel the welcome ne meangpu ngaolan Uwang ne jaitam nang. Ujing aloba YouTube channel cluster of MFI ser iyang ngobume. Nakamis ngaume kahtoknyu Tüophei ngaolan update ne meang ngobu channel longonang. Hapoi teman konyak nyupu ngaume o. Konyak kadalan moilan ne mong.Toukhei. Kahtoknyu ngaolan phai update ngolak jingne ane teman de wongpongne meangpu allow awareness ngaolan share ngolak jingne wongpongne meanglak se te yang Hatuo pa channel tenyih app ngohnang.Toukhei Hatuo channel de pai subulan viewers lan No.1 de subscribe ne meanglak jingne request ne meangnang ane cha de opinion amai chudai amai ane wongpongne meangpu ngaolan phai pongtamlak ngolak jingne moilan support ne meangpha se request ne meangpu ngaolan Uwang ne jaitam nang. Tenyih Hatuo pa channel Uwang pa video me toman yong maya shinge yahlak jingne ane wongpongne meangpu Forest Conservation Amendment Act 2023 jiang ngau te nanggi. Hongye pu Nagaland Legislative Assembly short pu me o. Naga kahtong me Forest Conservation Amendment Act 2023 implement ne ye meanglak se yang resolutions pass ne meangyanggi. Hama hangching ne teman naga kadalane Hatuo eka Nagaland me implement ne ta meang se ibu. Hatuo reason singbulan ma ngoklak hapoi Hatuo ek cheng apong tawe ye singbulane singa yahlak jingne hake idam nang. Forest Conservation Amendment Act 2023 1980 me Forest Conservation Act se yang ngobu Hatuo review ne meangyang 26 July 2023 ni Lok Sabha me pass pu bill ja ngonang. Hatuo ek phang me ngau khamlan ma ngonang hapoi temane singa yahlak jingne simple me hake explain ne meangnang. Number cha me 1980 Forest Conservation Act record me ngopu forest lana Hatuo pa ek mong me ngolak se inang. Teman konyak wan kon me bu hang sin forest record me ngoya boy Hatuo pa yesing hapoi record me ngopu forest lana government jingne meanglak se iyang ngonang. Ni sebu ba me forest Hatuo de inang se iyang dictionary me nyane ngopu ngaolan de phene lailak ane dictionary me nyane ngopu forest definition pai subu forest lana Hatuo pa Forest Conservation Act phang de onglak se inang. Hatuo me singlaka teman konyak kameka sayong pu forest ngonang ane teman moilane forest mebu resources de depend yang ayan jingnoi noksau nang. Hami ibukie teman ka hai paulana dictionary me nyane ngobu forest ngaolang lan phai phene laiwande sayong puwa Forest Conservation Act phang de onglak ne ngaiglak. Hake government yak de ong phai ma hami ngopu kie nokpu yenanglak ane hami ya ngopu kie resources lan hango ya pu yoklak. Indian Constitution kaya phabu Article 371A mengopu right to land ownership teman yak mebu ya atai pu chane ngailak. Tau jingne Forest Conservation Act Nagaland me implement ne yemeanglak se ibua Hatuo jingne ngonang. Lim sububa akimba points me Hatuo pa ek hisab me ibua international border mebu 100 km taibu mong me hangsin kahtoknyu forest ngoya boy Hatuo central government jingne meanglak se iyang ngonang. Hatuo ba 100 km khaubu kahtoknyu me central government kaya security purpose jingne construction jaja ane transportation jingne lam linglak ngai ma kathok ane phau nokpu lan mebu permission ye ya pe lingoklak se inang. Teman konyak kahtoknyu me sa dongoye phau nyu yingjong lan ma ngonang hapoi nokpu yenang bu au mo yenang. Tau dokte teman konyak kahthoka Burma international border me ngonang. Hami ibukie international border mebu 100 km khaubu kamik government jingne meanglak se ima konyak kahthoka sobu halan. Topu mebu tizit de ngoye ane longwa mebu nagni mora de ngoye khaubu konyak kathok sayong bua government jingne meang malak. Tau jingne moilane tau pa ek tuman Nagaland ane konyak kathok me implement ne ye meanglak jingne lai yongbu
naga leaders land de toman moilan support ne meanghao se toba video kaya viewers land moilan de Forest Conservation Amendment Act 2023 jang hake ngawa tamnang Adam pawe ibu ngoma ateo tinga yahlak jingne jaitam nang Uwang me tawe ibu ke hatawa ujing ala YouTube channel ngohnang Toukhei hatawa first video ngohnang Hatuo jingne viewers lan moilan Hatuo channel de subscribe ne meanglak jingne request ne meangpu ngaolan jaitam nang aneo Hatuo video moilan Forest Conservation Act singa yahlak jingne share ne meanglak ana ngoiklak hepang mo hakibu kahtoknyu juhewan ngaolan update ne meanglak ana toman singa yahlak awareness ngaolan shinge ngolak jingne se Hatuo ba channel subscribe ne meanglak jingne yope Tüophei request ne meangpu ngaolan o jaitam nang Leipu moilan de menyih phanang thank you